October ni som pani felna ni in nun ati thiang hlim pa enga mi thiang hlim ho te ro chu trom ve tla ka min ron siam tu hna chuan lom thu hrilin kong tin renga ama tilung oi turin lalpa zuitlakin in theyang ani chuan thim thu nei na laka min chan chuakin afapa mangai takarama chuan min kai tir ta a kolosa bung khat chang som pani le som pathum thu tak le felna zong tak tak tu tin te ta na ham that na chu pathian thu tiam nge tak te in nga na na man hi ani lalpa isuan chunglam khongai na ro hlu te chu kan man thei nge tura chop ani ti chiang takin soya chu chu eng chi tu te kan ni theina ani midang te hne na semve chang na tel lovin Krista khongai ho sak te hi ton thei ani lo kan thin lunga Krista mangai na kan nei to chuan midang te hne na sem chua chu kan ti mak mole ham thana ani ti rilu kan pu ang wana ni eng khian kan nun peng tin kong pui le da ya te po eng a chho veka chu tiang tho chu felna ni eng po ani a ti atti damna le hlimna eng zung te chuan kan khovel te takte chandam na tur khop chu pe chu em a khovel siam tak tin te ta na muan na atana tangkai takani pathian lama sim tur le kan lalpa isu Kristarin na lama an nei in hria te chuan thinlung in china nein lalpa tharau an lo do dal chu an simang vanin du sak taka eng aron tir sak an lo hnar na sual te anin puanga lalpa tharau ti lungai le diriam tu sual te chon hoisan bokang mani ngai tloma Krista khongai na le thil ti theina pomin volok na zil na le fui na thu cha te chu an pomang ti chuan pathian na tho an rin na chu lantirin tlan na in hlan na chu an rin chanang Krista felna le khongai na sa tak chu mimal taka mangtangka in ani chu an tan tu na chandam tu ani anga ama an mamon chu hria in rin chan mi an nen ama an cholang van nun na tui khur kang thei lo chu an inanga nun tong thar le hlim om chu nein Krista hne na an in pe a van mi nung chang tong pui tu an lo ni ta ani